Mũbunge wa Mwekuru kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ni ateterete muumbire jwa mtumuka akiuga kinya bo bakaewa kanya no bombane kiri Ngugi chionthe. Akiaria ari ntere cia Tharaka, Mwindu ariuga kinya kiri witithia bwa bodaboda no Ngugi yumbika ni mtumuka akiromba antu arume kuba kanya. Mwindu nkuruki ni ainyiritie gitumi gia kumenyithania mantu jegie murimo jwa mukingo juria Kenya nandi jukinyite miaka 40. Tabure Paul Wakabithi agutwira. Gari ya biashara babonda bonda bonthe batharaka muthenya gwemthi mohojumbo atharaka Susan Ngugi Mwindu noritia corona bakwibunga na biashara ino tikugaga rume bonke bomba kuthukuma na bikibiki tubia to kukurima mwero kurima into biaku ithio gore bikibiki ujungana na ndakinu ingi cionthe na baba nge bonde urute wira ari beto ne kuru baba rentura otie wira tare wira kuru bumerieni mobilize others and stay them baere muthoni obere utiwere tare wira utiwere utathukumane. Susan akiuria biashara bagutigiri bakuiga mitugo mega muno kiri Ngugi ino yao na kurutanaga barabangi mitugo ya ukuria mugongo. Sasa kama utachukua mtoto wa mtu wende weke mimba ama wengine kwa remo mtu ukwe bonda bonda awathi na watu githiria mtu kimuthiurukia ya kithakani ogoro kithongera nwagu watikwe watu wa bonda bonda wa Tharaka na Tharaka Nithi ni watu wa kielelezo kizuri. Ukibeba mtu mpeleke vizuri pole pole tothi wamberia thina chinge njerani ono atikwa wera roria kuga maruru mwagu ndoni muno so manto makrem to punguza manto mange monde tu kielezo kizuri yeto ruri anto bayamberia bawekera mbere muno ria bonda bonda ora mtu bonda bonda kamwiciriria nae ora mtu bonda bonda kamuthwaria manto matemega imathire gutukenia ntubega kira turumbo twa murungu bikibiki akweka inaga na twende vizuri kwe sasa nyinyi ndio kielelezo ire ntugo ya murimo wa mukingo aganthe goroni noritia biashara bagutigiri bakwimenyera hanene nonto bengi bariganirwe ma HIV manto mahens marikuwa butorongo iko hizo maneno ziko tumenyera ni bwega tumenyera ni mere yetu tukare ni bwega kenda tuthini bwega nati akire siasa akiwa no akajumbe bari bathatu aro watharaka gitonga murugara kegamba ng'ombe Patrick Munene amwana wa marakara kembio kibendere kumusigiria gisiasa nende bathire ba watana nto batha wachuka wa mara wa Tharaka ndoga bomba ko yakagome ntindo inde shiragi wa Tharaka bomba ko mumerie ande moment athiru urangeti ero iseneta gataya kinya karugo karema ambe yabo chwa kaiga go kinya akinya we atayi wakamorie kyake otho amoria ndathera kanyonikara amorie na ntie na banda rota yo kinya kaiga karugo eta wata ntoro yo kinya kaiga karugo eta wata nda cia wataniri ithatu cia wataniri mbio ndonda uga bakia bangira mwaro Mwindu ya uko paruga tombe tomurekeri ruto hoye na tanto bathatu bomba kuwatana bathito kegie mwaro mubakiwa mugurania kaumaga muturo boto chethera kirie akarega ukarukirega geto mukami gakama eria gakaruga chai gatweka murugi geto karethia kaikorethia gatweka kathambi gathikubura ngoji cheye bao kakaya gakakia gakathia gakarotha manto monthe kana gakari mutigwetha ngerekano tendu bai nibakohome matha kome chuba nibakihika chuba nibao wana meru atia kwethina nene bai ene kathie mthenko na ng'ombe kanengera mwana toyo ngiripotera Uru TV kumantere Tharaka Mbito Paul Wakabithi.